Katukad ti basol. Tinapalabas. Agkadkad ni Sonia amang kuyog kani Donna amapan ije simbaan. Gaputadakes mananti plano na. Ngem nagtungpalatan. Nakita da nga rod ni Padre Mateo ket nagdamag ni Donna. No amuna nga ta ti pagnanaidan ni Joy. Ngem napaay daytoy. Gaputa naglibak ti padi. Kabayatan na. Nagsangsangit na dagimay ken ligaya. Gaputa saan adimngeg ni Boy kadakwada. Asaan na kuman nga ituloy ti panggep na amang balas ken ni Jonas. Sinurot nga rod ni Dinggas ni Boy. Gaputa na ibaga ni Boy no sa dino tinangirakadanda ken ni Jonas. Kinasarita na nga rod tinakarakad ani Jonas. Itagagayam. Tenggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Amon ka didinggas. Asap-sapulon da kada bigman. Tapno patayin da kayong agasawa. Bilin da itati amo yung Nestor. Dakil titang dan nagatab kada kami. Doble. Gaputa dua kayong agasawa apatayin mi. Anya? Imbaga kami ng tipod na. Dinggas. Iswa mabalin ka di. Orok tanda kon ditoy. Pangasim. Marigrigatan ako na nakarakad. Sana mabalin na rukatan ka. Sana siya tinakabasulam. No dikat ni Boy. Sana kaya't ni Boy arukatan nak ditoy. Jonas, amom ka di a delikado matlaang tibiyag mo. Nang runa kat amom ni Don Juan. At na delikado tibiyag yo. Gapo tanusan na kayon akasapulan ni Don Juan. Patayin na kayon. Gapo, tadon ti amoyo may papan kan kuana. Anya? Iso at tinasayat nga ramidan nyo. Pumanaw kayon kan kuana. Kat umadayo kayon. Mga barwanan kayon. Rukatan nak nga dito eh. Tapno makapanaw akon. Saan na mabalin? Agtalinad ka asirarakad, Jonas. Boy. Ita, tadapay gundaway mo nga agbalbaliw. Agbalbaliw kan. Kas itinakunak. Si dada anak amang tulong kan ka, Jonas. Anya ka din daytoy nga aramidan nyo, tatang. Pinaltugan nak ni Jonas. Ita, ibagam atulungan nga agbalbaliw. Saan ka di atinasken kan kuana? Kat paltugan, tapno marik na namat ti sakit. Boy, anak. Paltugak ni Jonas. Kas iti inaramid na kanyak. Anak, saan ka akas kan kuana? Nasaya at kaataw. Isungay ka may tigundaway ng agbalbaliw. Kat pakawanamon, kang runan, umadayo kayon kiniarson. Surutan nyo da Joy kan Adeline iti lugar ang napananda. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Boy, No diyo kaya't apatayak ni Jonas. Panawan da kami ditoy. Saan kayon ang makibiyang? Pumanaw kayon! Rukatan nak naminan, boy. Kaya't naktupa, rukatan ni Dinggas. Saan ang mabalin? Awan basol ko. Natangdanan naklang amang paltugan ka. Pagyaman ang pekit niya. Ta saan ka natay? Aniyati ko naman. Anay ko. Boy, inasot mo matenti paltog mo. Boy. Ita. Aramidak matkan kati inaramid mo kanya ka. Saan, boy? Saan? Di mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Tapno mariknam. No kasano kasakit ti mapaltugan ti abagan na. Ha? Aramidak matkan ka.
tamak. Mabuting kagayang Boy! makaltugan, Jonas. Boy, pangasim. Di mo ulitin nakalpitan ti paltog mo. Pagkawanan na kuman. Amok asaan asipupuso ti panagkid daw mo iti pamakawan, Jonas. Boy. Iso atap no agnakam ka. Toy. Arson! Boy! Sige. Ruk atamon ni Jonas. Nakaadayutan, boy. Inaramat na tikot ni Jonas. Itinagtanto da ito'y akotse iti deraas amalabsanta. Ha? Ngam, boy. Sigurado. Agibalas dayjay. Amangan no dagdagas ti aramidin na. Sige lang. Ngam noan niya ti aramidan na kontra kadata. Isumat ti ipalakam ko kenkwana. Ngam, boy. Si bibiyag nga tapay. Saan amatay dayjay? Daplis lang ti tama na. Kasta nga ta. Numatay man, awan bibiyang kon. Kasta ti maiparbang itikas kenkwana. Aguray tayo ti pagluganan tangag pa sentro. Katipan kay di ospital. Awanan, boy. Ni boy. Kasta unay agura ni boy kan ka. Anay. Tinaramid mo kan kuana. Inaramid namat kan ka. Anay. Jonas, kalpasan na maagasan ka. Agbalbaliw ka kuman. Umadayo kan ditoy. Naragragsak ti biyag mo. Nulikli ka mo ti kinadakas. Akas kanyak. Nudakas akuma akas iti sigod. Amangan no pinatay kan. Oh, andan sumungat a jeep. Ipan kan ni di ospital. Natuli din tikot si iti naon nagadaraas. Boy, Wan, agawid tapay langit di balay ni tatama ko eh. saan nga ijay balayo? Kaya't ko ti agpanunot iti sumarunong nga addang ta. Arson, iso nga ijay balay ni tatama ko iti kayat ko apagawidan ta. Tanataltal na. Asensyakan, Boss Store. Saan biya masarakan da ng gas? Pimanaw dan sa metan dito'y ili tayo. At dadala dita ang aglamlamang. Sapulan nyo lata. Sige, boss. Ngam sanda kami nga puran. Tanarikat tag sapul tag lemlemang. Anya. Nagsapul kami, ngam awan na sapulan mi, boss. Awan pa'y kung gunayo matang tanan. No kayat mo, boss, ipasapul mo ti sa bali. Pagkadam, tigatad ngay tangdan ko kada kayo. Saan, boss? Ngam, saan ngamin ang nalakat yung sapul? Sige, sana nga gapura. Ngem iti kanito ang makita yo ni Dinggas. Wano ni Dagimay. Paltugan nyo na dagos. Nalawag! Wan, boss! Ala, inakon. Awan mo't gayam serbiti mayak dito balayo. Awan mo't nasayat ngay padamag yo. Dadingitik, boss. Umayan! Ha? Jonas? Awan. Siyak, big man. Paunagan na kumapay. Sige. Umunag ka. Sige, tugo mo, Jonas. Anya tinapasamak ka. Naan ano tabagam? Pinaltugan na ni boy. Anya? Nukasta. Si Bibiyag di boy. Wan. Si Bibiyag. Ako, ayan ni Jonas. Saan mi nga mo tayan na, Big Lloyd? Sana si Mang Sangpot, Big Lord. Kasanon ti pagnayo inton bigat. Da kami ti baka mo, Big Lord. Kabalan mi, urayawan ni Jonas, Big Lord. Sige. At daordera nas ka nga i-deliver yo, ijay may katlo nga ili. Sige, Big Lord. Ayan ti kotse nga man maneho ni Jonas.
Dayjay ti aramaten yo. Awan, amo. Inaramat na amo? Aniya? Kasano nga ro ti pagnayo no kasta? Wen nga rod, amo? Sige. Sana bale. Aramaten yo ti may sa akotse. Siyak ti ag-drive, Big Lord. Amo kon ti ag-drive. Tainsuro nak ni Jonas. Kasta tinapasamak. Ti amo ni Boy kat pimanawakon. Nga madag lang iti asidag amang palpaliw kadakwada. Aging nga danang ngagko akanalboong. Tagayam, pinaltugan ni Boy ni Jonas. Anya? Ay, apo day dyan nga anak tayo. Maiturag na ti pumaltog. Di na kaya ta makibiyanga kiti anyaman nga adang na. Sa dino ti ayan ti pinaltugan na. Impang ko'y di ospital. Kat kalpasan ti pan nakataming na, nagawidan. Kunaday di ospital, ngagtalinaad kumapay jay, ngam di na kayat. Ay, bagarod na saan nga natay. Binagbaga ako ni Jonas. Imbaga ngagbalbaliwan. Nagkaring agbalbaliw, kat sapay la kumata agtungpal. Daboy kan arson, ayan daitan. Naglugan da iti kotse ni Jonas. Kat pimanaw dan, kalpasan arinukatan da ni Jonas. Urayan tayo lataidan na asumangpat. Wendona, sigurado maragsakan ka unay ti bagakyan kaita. Pues, ibagam no anya dayta. Iti may sa kondisyon. Mangtad ka iti kwarta. Basitla ang agatad ti kadawag, Donna. Pagkwartaan nakgaya man, big man. Adalataken ka? Anya nga minti ko nam apakaragsaka? Mangtad ka pa'y nga rod ti kwarta. Ibagampay no anya dayta. No talaga apakaragsaka. Sige, ikan ka iti kwarta. Sige, ibagak nga rod. Si bibiyag ni Boy. Wen, si bibiyag ni Boy, Donna. Kat isugayam tinang ispal ka ni Joy. Pakaragsakak at talaga ti impadamag mo, big man. As si bibiyag ni Boy. Alang arodan, buntoy ti kwarta. Sige, big man. Ngam itad ko lati kid-kid dawam akwarta. Numa itudom ti ayan ita ni Boy. Ijay happy house ni Amuna. Anya? Wen, adda itay jay. Isuyag mo ti kwarta. Sigurado ka kadi? Nga da ijay happy house ni Boy, Ma'am Duna? Wan, day tati ko na ni Big Man. Amang ano pinagkwartaan na kalaangot ni Big Man, Ma'am. Pinamati na kaasi bibiyag ni Boy. No nagulpod ni Big Man, agikaro kanya. Apay, kabaulam ayamot ni Big Man, Ma'am Duna? Iwas-iwas na kalaon, Basta, mapanta ita ijay happy house. Kat panak-nakak no si bibiyag ni Boy. No kasta, si Canidona, nga anak ni Margarita. Juan, Senyor Astor? Papa, ako na kumakan ka. Taasawa na katiina. Ngam, saanan? Senyor, ako naklangan kan ka. Anya ti ko na magagaram dito yung happy house. Naamuak namin si bibiyag ni Boy. Kat dito'y happy house mo, ti ayan na. Anya. Kaya't ko makita ni Boy, Senyor? Awan dito'y. Saanan ngagnanaad dito'y. Di mo ko mailamang, Senyor. Danggan ti bagakan ka, Dona. Anya day na, Senyor. Magpakita kan ka ni Boy. Ipakam mo madagos kanya. Awagan na kadagos dito'y happy house. Amok. Saan na ka nga ayatan ni Boy? Katay tatipang gurguram kan ko na. Saan ka di? Juan,
Nukas na nga rod. Iti ka nito amakitam. Patayam. Amin atao apimanaw. Nasken amatay. Ta isuda ti mangisagmak kanyak. Ita, Dona. No kayat mo nasaya ti panaglangan ta. Aramidam timbaga. Saan nakangayayatan ni Boy? Ngarod, pukawam langan. Tadi mo matla pa kairanudan. No saan amapukaw ni Boy adada na masair ka. Nang runa, no adan tumakitam akakibkibin na ababae. Ket ay ayatan nga launay. Senyor Astor. No naramid mo timbagak, Dona. Ikarekken ka. At nawad-wad agatan nga aguro uray ka. Oh, adto yan ti ino, Ma'am Adyos, Ma'am Dona. Nangag ko tinagsaritaan nyo ka ni Astor Anghel, Ma'am Dona. Apay, Ma'am, kanunungap ti kinadakas ni Astor Anghel. Anghel ti apelyido na, ngam Diablo mat gayam ti aramid na. Ay, Ma'am Dona, awan basol ni Boy ken ka. Saan namat abasol na awanan panagayat na ken ka? Apay, mapilit mo nga ron ti tao nga agayat ken ka no saan nakamatan nga iayatan. Ma'am Dona, saan ka apasugsugan ken ni Astor Anghel? No talaga napod no ti panagayat mo ken ni Boy, di agbalbaliw kan. Kas pa nang ipanagnak mo, anagbalbaliw kan. O, anya nga iti ammom, nga mga no agsubli ti panagayat na ken ka, no agbalbaliw kan. Oy, pangaasim, Ma'am. Saan ka apasugsugan ka ni Astor Anghel? Mangmangkit ka lang arudan. Pasugsugan ka pa'y laang apumatay. Ay, awanan agbalin kan a Lucifera. Sige, mangantayaon babaraw. Nakaluto akaon. Wen, tata. Ada madlaw ko kada kayo Seryoso kayo unay. Ada ka di parikot yaw? Awan, tata. Ada ka di nakalaban yaw? Awan, tata. Babarok. Agan anad kayaw. Adaw tidakas ita dito'y ili tayaw. Gapo iti droga. Wan, tata. Awan pagdanagan nyo kada kami. Alang araw, mangantayawn, nakaidasara kaon. Ipagarop ko, no patayo mo ni Jonas, Boy. Pinadamgi sa matlagayam. Kaya't ko apatayan. Ngam umdasan ti inaramid ko kenkwana. Boy. Noan niya ti inaramid na iti. Kas jay mo ti inaramid ko kenkwana. Ita, riknaan na ti sakit. Ngam amok, agibales day jay. Apay nga rod adi mo pa'y lapinatay. Ang mga nusika ti mapatay na. Inikak iti tsansa na ngagpaliw. Iso a pinadamgi saklaang ti abaga na. Ngam no dakas ti panggap na kanyak. Amangan numapatay kun iti may kadwa agundaway. Boy. Mawalin mo ti umadayo, Arson. Sumurot kan kada adilin ijay lugar da joy. Bayan naklatan iti kayat ko nga aramidan. Amang ano dakas ti mapasamakan ka. Iso a panawan naklatan, Arson. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez.
May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.